prostor za igranje je došao kao jedna od sukcesivnih ideja koja je prethodila sama stranica igranja.org, koju mi držimo već dobre 2 godine i nešto više, koju smo htjeli na neki način promovirati društvene igre i dati ljudima informaciju o društvenim igrama, a prvenstveno kako bi ih maknuli od računala i vratili natrag za stol, da se ljudi opet druže na jedan dobar stari način. Dobar stari način druženja ipak uključuje neke novitete. Ovi igrači ne bacaju klasične kockice. Nekako 95. godine dalje se razvija taj novi nekakav žanr modernih društvenih igara, koje su nešto mnogo bolje nego što su ljudi navikli na igre tipa Čovječe ljuti se, Monopola i Rizika. Tolkien, Goblin i Innovation neke su od 70 igara koje stoje igračima na raspolaganju. Innovation je kartička igra koja prikazuje, odnosno pokušava prikazati na jedan apstraktan način napredak civilizacija od prvih nekih pećinskih doba pa do današnjeg modernog vremena. Ima strašno puno teksta i svaka karta je posebna priča za sebe. Znači ja sada sjedim s vama tu ne bi vjerojatno skužio ništa često. Ne, dapače, potrudili bi se i mislim kada tad moraš naučiti. To što ćeš možda loše igrat prvi put, to je druga stvar. Ovo je igra na vrijeme, ako ste primijetili. Ovo bi se recimo zvalo onako casual igra sa relativno malo pravila koje mogu ljudi uživati na partiju recimo. Dok je tamo baš igra sa puno pravila i što treba dugo da se nauči. A pravila se brzo shvate uz uvijek dežurnog voditelja igraonice. Svaki termin igranja ja sam ovdje kako bi usmjerio nove igrače i objašnjavao pravila i starim igračima i novim. Okupljamo se 3 puta tjedno, utorkom, petkom i nedjeljom, plaćamo najam i financiramo se isključivo preko dobrovoljnih donacija. Znači ljudi ostave koliko mogu i sav višak koji skupimo ulažemo u kupovinu novih igara. No, Hrvatska ne bi bila Hrvatska kada i ova neformalna udruga ne bi imala problema s birokracijom. Problem je zato što iz neznanja na ovim podnebljima o nekakvim ovakvim igrama ljudi nas trpaju pod igre na sreću. Naše igre nisu na sreću, ne uplaćujemo nikakve novčane iznose, niti je nagrada ikakav novčani iznos. Njima je dovoljna nagrada druženje, a ako vam se sviđaju njihove igre iz kolekcije ili imate neku svoju igru koju biste podijelili s njima, put pod noge i posjetite ih u prostoriji za igranje.